ndaguhanuriye Imana igukureho umudayimoni w'ubukene. Dayimoni y'ubukene iri mu rugo rwawe Uwiteka yisohore. Imana isohora ubukene mu rugo rwawe. Gupfundikanya Imana ibisohore. Imana iguhereza ibifatika mu izina rya Yesu. Duhamagaye umugisha w'ibifatika ku buzima. Zarebe iyo wuzuye umwuka uri umukene uravuga uti hari icyo Imana impeshuriye. Bati ni ubukene buri gutuma utitira hava utavangirwa. Mwese musengera ahantu hatandukanye, muzarebe mu nsengero zanyu. Iyo umuntu afite agafaranga niyo yasambana bakamubona baravuga bati turamwigaho mube muretse. Ibesha umuhanura uvuga uti mbonye wakubaga nabwira ati toka dayimoni higamira. Ubiboneye hehe? Uzi ko werekwa no mwiteraniro uri umukene bakabanza kukubwira ngo ubanze ujye kusobanuza pasiteri inzozi abanza amenye ko ibyo bintu bifite gahunda. Kagira ngo Imana iguhamagara mwa muri kumwe. Ngira umuntu muri Kongo uyu mugoroba Imana iguhereza akantu. Muri business Imana iguha amafaranga. Mu bucuruzi Imana iguha amafaranga. Aho ukorera Imana iguhereza icyerekezo. Ndaguhanuriye Imana iguhereze favor igikundiro cy'Imana. Kikubeho mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo Imana iguhe igikundiro uyu munsi igikundiro cy'Imana. Nubona urimo ufite intambara nyinshi ntuzajya usakuza. Umuntu wese uzakomera akabikirangirira akabuha agaciro Imana imunyuza mu bibazo bimurusha imbaraga ikabanza ikamutegura ikamukomeza kugira ngo nabone ibindi azabibone byoroshye kubera ko yabinyuzemo kera. Nubona abantu barimo barakwanga ntuzirigwe ubasengera nabi. Ujye ubabwira ngo nimukomeze mu nyange kuko abanzi bawe nibo batuma Imana ihaguruka igakora. Yosefu bakimara kumenya neza ko azabayobora baravuze ngo mumwice inzozi ze zitaragira gute zitarashika. Pamva abantu bakugwanya babizi neza ko umunsi umwe uzaba abantu umuyobozi. Anyuma ndakwibutsa ko nta masezerano wasinyanye n'ubukene. Ngiriwa muntu muri Kongo Imana igukubitire dayimoni y'ubukene. Haleluya. Ngiriwa muntu muri kumwe ngo ibihuri kunyuramo bikugoye Imana igiye kubigusohoramo amahoro. Ibihuri kunyuramo bikugoye, ibyo bihe bikugoye mama, Imana igiye kubigusohoramo amahoro. Ibyo bihe bikugoye raboshete ya basi edari ya fasi. Bamwe murabo banyamahi babacibihanga abandi barugwa wamabuye babateka mu mavuta babonaga ijuru hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza bari hafi. Aho hera ndifuza kuzagerayo nkaririmba indirimbo zo kunesha. Ndambura ibiganza byawe. Uyu mugoroba Imana iguhereze umuntu ugufasha mu kibazo. Imana iguhereze Simoni mu izina rya Yesu. Imana iguhereze Simoni ukwikoreza umusaraba. Vuga ngo nakiriye Simoni ku buzima bwanjye. Imana iguhereze Simoni. Imana iguhereze umuntu ukwikoreza umusaraba. Imana iguhereze umuntu ugufata amaboko muri icyo kibazo. Uzi kugira telefone yawe stati yawe karebwa n'abantu 1000 bakagusohora mu nzu y'ibihumbi 30 kabura umuntu numwe wagira icyo agufasha. Bundi abo ngabo bakumara ikimana ikuzanira bagufata amaboko mu izina rya Yesu.
narababwiye ibintu byo guhora mupostinga ngo Imana iratsinze mutarabigeramo mugabanya amagambo. Baguteye inda ntiramara n'amezi 2 Imana iratsinze. Nunda yukwe ni umuhungu ni umukobwa. Umurozi abonye amahirwe yo kugira ngo akuroge ntiyarazi kuzabyara. None wowe umuhaye amakuru. Yosefu, Imana iguhereza abantu bazima, Imana igukureho inyatsi, iguhereza abantu bafatika. Bantu bomba ufite ikibazo bakakubwira bati pole sana twarabimenye. Ubundi reka nkubwire, umuntu agira abantu 3 mu buzima. Umuntu wa mbere ni umuntu uhura n'ikibazo akakwereka ko muri kumwe yagera hirya hariya atereka kamwara akakunyega akaguseka. Iyo ni inyatsi Imana yigukureho. Amenya ikibazo cyawe akumviye ubusa ati humura, yagera hirya hariya ntagire icyo agira gute. Uzi kuguza umuntu 30,000 uti wamfasha, mukanya ukamubona ari muri piscine ari hejuru n'inkoko n'ifi, ayo yariye iyo ashobora akayagu. Umuntu wa kabiri ni umuntu wumva ibibazo byawe ntagire icyo abikoraho kuko nawe afite ibibazo nk'ibyawe. Bamusohoye mu nzu nkawe n'ubundi ntakiragira gute. Ariko umuntu wa gatatu, uyu nguyu Imana imuzana ari nka Simoni, ni umuntu wumva ibibazo byawe ntakubwire ngo reka dupfukame dusenge, akakubwira ngo ahubwo genda ujye gukemura ikibazo cyawe. Niyo atagira icyo agufasha ariko nibura nahagarane nawe mu mirabo. Ngira umuntu muri Kongo, nibwo nta kintu mfashije ariko nyereka ko turi kumwe. Na Paul kunanire. Imana iguhereza abantu muhagararana. Vuga ngo nakiriye abantu duhagararanye mu bibazo. Imana iguhereza abantu muhagararana. Haleluya. Imana iguhereza abantu muhagararana. Imana iguhereza bagufata amaboko. Imana iguhereza bagushigikira. Imana iguhereza batakumvira ubusa. Amen. Haleluya. Hari abantu nagiye nsengera benshi bari hanze. Hari abantu twagiye duhereza amabibiriya za Kinamba na hano twagiye dutanga amabibiriya. Umuntu avuga ati ntacyo mfite ariko ndeka mbibe ubwami bw'Imana. Bwira umuntu muri kwe ngo Imana iguhuze n'umuntu wawe wa nyawe. Ndamuguhanuriye Imana imukuzanire. Haleluya. Mana nyiri ibihe. Zamuka gake gake sawa. Zamuka. Zamuka. Mana waturinze gucika amaguru. Waturinze kwikorera amaboko. Ni wowe wahabaye. Waturinze kumwa. Zamuka wizira Yesu. Mana nyiri ibihe. Twongera amaboko he. Mana nyiri ibihe. Haya amaboko turayarambuye. Uyu mugoroba twemerere dufatanye n'ibizima n'abamarayika n'abakerubi. Amaboko ye niba Imana yarakurinze yikurira ubwatsi. Yikurira ubwatsi yiraburira amaboko. Gwino gwino. Amen. Wowe zamura Imana amaboko. Imana irebe ikintu yakoze. Irebe cyagiye gutabara. Irebe cyagiye ugiye kumwara. Shego. Tuzabe ibikomangoma. Horebo shete. Kubitakarane zikuveho. Amadena kuveho. Ubushomeri bukuveho. Inyatsi zigende. Amadena gende. Ingwari kuveho. 1 2 3
Imana igiye kunyuranya amaboko. Uwari uzi kumwe yagiye kubona Imana igutabaye. Amateka yawe agiye guhinduka. Hari abantu bamaze igihe kinini bahagaze mu masezerano yawe. Uyu munsi bayavuyemo nawe ugiye kuyahagararaho. Uyu munsi wa none amasezerano yawe icyo Imana yakuvuzeho bega watera haleluya. Wakongera ugatabaza ugatera haleluya. Hey. Haleluya. Haleluya. Karaboshetia. Haleluya. Imana irambwiye umva gatoya uko kwezi kutararangira hari abantu Imana igiye kugutunguza bakakuyoberwa. Hari abantu Imana igiye kugutunguza